Hola, soy Omar Casaja Amtarekiwa Jutiri Maranja Maoranca megavatios uteaña Ukamata Reserva Energética Toquina Askina Kawina Gampi Pocañataki. Gobierno Municipal Irupana Marcana Campiujan Waltaune Casa Purhama Hachancha Sirakicha Kamaha Walha Marcachina Kao Ushati Katasipha Kamahan Waltauna Kautha Tapata. Ingenio azucarero Unagru Sangue Iragaja Amta Parekiwa Katana Irakataru Pusi Waranka quintales de azúcar uteña Gayukamatas Kinihama Alhawina Gampi Chican Yasnieta. Con el estudio Mercasana, desastres naturales han vuelto a una cautja Huatapat Haicha Kamaha Pakalaktunka Pescani Waranka hectáreas Achuwina Homaraki Satauna Kawahan vuelto a una cana Hikhatasiraki. Chuquiego Marcaraja vacaciones invernales Samartauna Kaja Paur Sarakata Julio Paxita Naira Kataru Yanchatani Ukamata Yatakarina Karu Askinihama Taya Pachana Yanaptañataki. Comité Mixto Boliviano Paraguayo Hachatanta Chau y Toquenja Collacio Mercasaja Mayiraquino Mapita Centro Regional de Inteligencia contra el Crimen Transnacional Utesñapa Ukamata Ñanca Chau una casa Ukamaraki Hanualta una casa Mapita Tucus Jañapataki. Huahuanacana Urupa Purinquipanja Alto Pata Marcanja Parekiwa Semana de Sensibilización por la Niñez Feliz Sutini Aski Ukichawi Ukamata Huahuanacaru Askinihama Yaman Chiñataki. Gobierno Central Uxanquirina Campi, Ucamaraki Central Obrera Boliviana, Uxanquirina Campeja, Parekiwa Pespa Comisiones Ucamata Catana Cataru Mapita Pliego Petitorio Uñaquipau Campi Chicken Yasipina Capataki.